Ame mo akwa benen so Adom TV bedroom health tips so me di de afia amankwa tamaklo na wotwe mu nyina ye kasa fa Rabies ho ti mesro wo abo bia wo fie kranman ne okra no ma obo ne panie ni bi ti sa obe wi akira abo na obo ho ban no na afi o se ba be mo akwo mu ye mpene sa anti ne edi sa nkomo yi ene Dr. Benjamin PC Sasu ene kasa doganas yo mo akwaba ye na wasepa na wotwe mu bo aye me treatment akasa bebre ye se na blika kai you say 100% fatal e che say sanso na me boy no se emu ba ko estatia edro bia de baba bia enye hwe it's a wound na ne so there's no cure nti me enye again say se wetra wa bia me ya kama na team is associated to many drubi to say malaria ne lebi fever ni nyama we no inimu yare bia oka wo no onya ka wo no anya hwe owo wanya hwe nti de wo a bit ma boa ana say bit ma boa wanche won kwa say kama ka na otiwa pensu a ebugu na pese me na fa bebi owre bebi oka na otiwo no fa woro I say you put in a pipe pass. Near Munsu, yes, a baby will be seen a pipe in you to pep Piotr Cranal shower now 10. Put there hour 15 minutes and call like someone to ABC up to Z. The way said, come on or count routine, so Rabies a Wawanibia or count, you reduce a viral load. Oh, man, say a Musun who reduce so because one so because the area, we need to threshold, we need certain numbers. To roll, yeah. No ben ya resebia ebe ho na obom kokose ampa asemu na atom na oya no wi a se kraman no weda unim no obi ga se kraman on na mebi kwa na oka okra na ana unim no ma betina efo a ewo potem so enso ente ngwa hwehwe mu omni kraman beto time for quarantine as omhwe kraman no sampa no Rabisa if you say waka on ebia na wo de no na enye Rabies ana oka on na Rabies ukoye ne yama yaresa kama ne ndi echi akwhwehwe obakọ nkofofofro na no so e de yare aba bebe na enya organa ntimu se ebekọ no na oka obi ono timi ko yaresa yewunu ntem obi so ekoka no ono ni sika ebehwe na ebekọ kama no na kama ne yare na anenam akeka nkofo bebre nti ye check of said there is no cure for Rabies ni enwaduro di obetimi aye ne se kama tiu okaw se unim kama na oro ho obese 50 minutes na fast na etoso uwia na ope eye yaresa eben but I say kama is very important the nearest veterinary any problem have been na ye face ti ben na dey say ye no yetimi je okwa kai say won so bone start here you need to be everything it is 15 minutes na me dey show ne some na go so for 15 minutes no na bia from hoko facility bi na ewa ebe ejuma kai say a cow na nye sa da kro na ya investors say ebu depend say cow nan wa itu nan ko bebia uti obi adwen won kwan wa e kan won sound and now chest rate na ebe uti but nye be take days and take just way normally say come no Rabies no kawa normally no per science and I say observation here say within 14 days come no Rabies so so Rabies in kwan there within 40 days no cow 14 days within 14 days we me am will be obi fair or see what team you say oh I say there be only then new 14 days one pepe na kraman no ewu ye e ko hwem so na mpa na Rabies and within 14 days it also within 14 days no ya return so be kwa aba no we don't motion to me final note na veterinary advice is okay kraman ampa Rabies no mo wedro kwa e de be ma na aje onkwa say okay, now within 2 days, 3 days, there will be a check answer. Okay. And to me, about 21 days, 28 days. Inya, or might be walk up now. Nipana anya she wan kwa yarisa. Taking years, and now. So I want to so. Ochenya mbo ya nto aso. Ya da se ochena nyankopon ya Adom aka ya hunu emfanwie Rabies nkomo etie ne pa 5 minutes. Wa wo hu se ya nche. Ya ne doctor enkasa wo 0244 867068. So we are runku ade a wo frɛ endpoint 0244 867068 obejo so ochena nkwa ho de wo ho a kan ya ho de nto aso.